ikigezweho noneho kuri Miss Muheto nuko yemeye ko yatwaye imodoka yasinze ndetse no kugonga, ariko ibyo guhunga byo yabihakanye rwose, yabihakanye. Kuri uyu rero wa 31 Ukwakira 2024 Miss Nshuti Muheto Divine yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahari kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha akurikiranweho n'ubushinjacyaha. Uyu mukobwa waburanaga yunganiwe n'abanyamategeko batatu yabwiye urukiko ko yemera ibyaha ari kuregwa uvanyemo icyo guhunga nyuma yo gukora impanuka. Ubushinjacyaha nyuma yo guhabwa umwanya bwavuze ko uyu mukobwa yanywereye mu kabari bigeze saa 6 z'ijoro afata imodoka ye arataha. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubera ubumenyi buke mu gutwara imodoka no kuba yanyweye ibisindisha ku rwego rwo hejuru byatumye agonga ipoto y'amashanyarazi n'umukindo. Bavuze ko nyuma yo kugonga yaje guhunga, abaturage baramuhururiza, ariko nyuma aza kugaruka aje kujyana telefone ze, asanga polisi yahageze akajya avuga ko atari we wari utwaye icyo kinyabiziga. Bwavuze ko atari n'ubwa mbere rwose ibyo bikorwa abikoze, ahubwo kuko no kuwa 23 Nzeri 2024 yari yagiriwe inama ndetse anasaba imbabazi. Ubushinjacyaha rero bwasabye ko urukiko rwamuhamya ibyaha bitatu akurikiranweho. Bwavuze ko Divine Muheto yapimwe bikagaragara ko mu mubiri we harimo alcohol yo ku kigero cya 4.0, kandi nyamara umuntu atagomba kurenza 0.8. Mu kwiregura kwe, Muheto yagize ati nemera gutwara nasinze, gutwara nta ruhushya no kugonga, ariko sinemera guhunga. Yavuze ko nyuma yo kugonga yagiye ku ruhande kuko yarabonye abantu benshi bahuruye, ariko katigeze ahunga kuko yaraho hafi ku buryo na polisi yahageze ayitegereje. Umwe mu banyamategeko bari kunganira Miss Muheto yavuze ko uyu mukobwa yemera ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi. Yongeraho ko kuva mu ibazwa rye atigeze arushya inzego z'ubutabera. Yavuze ko yari afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga, bityo ko amategeko y'umuhanda yarayazi, ariko ko yakoze ikosa ryo gutwara adafite uruhushya rwa burundu. Uyu munyamategeko yatangarije urukiko ko ipoto Miss Muheto yagonze igihagaze ndetse n'umukindo ugihari, bityo ko atigeze ahunga. Ahamya ko iyo abahunga aba yarahunze nyuma yo kugonga kuko yari afite uburyo bwo kuba yatwara iyo modoka. Ubushinjacyaha rero bwanasabye ko Nshuti Muheto Divine yahamwa n'ibyaha byose uko ari bitatu kuko yabikoze mu bihe bitandukanye n'ahantu hatandukanye. Ubushinjacyaha bwasabye ko icyaha cyo gutwara yanyweye yahanishwa igihano cy'amezi 6 n'ihazabu y'ibihumbi 180, naho gutwara nta ruhushya agahanishwa igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 10, naho icyaha cyo guteza impanuka agahanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi 30. Ku rundi ruhande ariko umunyamategeko wa gatatu wunganira Nshuti Divine Muheto yabwiye urukiko ko ari ubwa mbere umukiriya we yagejejwe imbere y'ubutabera, bityo ko akwiye guhabwa imbabazi ntafungwe. Urukiko rwanzuye ko umwanzuro uzasomwa ku itariki ya 6 Ugushyingo 2024. Nuko nguko rero byari byifashe hariya mu rukiko. Ubwo urukiko rwanzuye ko umwanzuro uzasomwa ku itariki ya 6 Ugushyingo 2024 saa 9 z'umugoroba. Ubwo icyo gihe natwe tuzaba tubabaye ngo tubagezeho uko byagenze. Gusa mbere yuko nsoza, reka ngusigiremo mubwira uburyo byari bimeze mbere mu gitondo cya kare, ubwo Divine nafata ku mavuta bagezwaga ku rukiko binjira nyine baje muri za modoka za RIB, uko byari byifashe mbere yuko binjira mu iburanishwa. African Healing Hub yabazaniye promosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate.
Waba se ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi? Cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse? Ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe? African Healing Hub mwakunze cyane nk'igisubizo kuri izo ndwara zose yabazaniye promosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. African Healing Hub ni inzobere mu by'ubuzima. Bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Ikibazo cy'ibicanwa ni kimwe mu bibazo bihangayikishije isi muri rusange. Buri wese ahava akagera kugira ngo arye bisaba ko haba habayeho guteka. Uburyo bwo gucana buragoranye. Gucana muri iyi minsi ntibyoroshye kuko ibiciro bigendanye n'ibicanwa byiyongera buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Hari kampani imwe yaje ari igisubizo mu gukemura ibyo bibazo byose, New Digital Quick Cooking. Aba bagukorera amashyiga meza ya kijyambere. Ni amashyiga meza adasanzwe urebeye ku isura yayo ndetse n'uburyo yakamo. Bashobora kugukorera ishyiga ryimukanwa ndetse n'ishyiga ryubakiye ahantu hamwe, rikozwe mu buryo bwiza kandi butangaje, rigatanga umuriro ku rwego wifuza, aho ushobora kuba wakongera volume cyangwa se ukayigabanya. Dore ikoranabuhanga musanga mw'iri shyiga rya Quick Cooking. Mw'iri shyiga ushobora gukoresha inshenga, amakara cyangwa se inkwi. Riba rikonsoma umuriro muke cyane nk'uko waba ucometse telefone, aho rishobora gukonsoma amafaranga 500 mu kwezi. Ni ishyiga riba rigizwe n'ifuru, icyokezo, imyanya yo gutekeraho bitewe n'iyo ushaka. Abakoresha amasafuriya manini ya za muvero namwe turabakorera. Akaba ari ishyiga ryakozwe rikanahimbwa n'Abanyarwanda. Dufite kandi muri gahunda kwigisha Abanyarwanda gukora iri shyiga ndetse ukiga gukora sudire. Ushobora kuduhamagara aho waba wibereye hose mu gihugu ndetse no hanze yaho, tukaba twaza tukagufasha. Naho abari mu mujyi wa Kigali ushobora kudusanga Kanombe mu Busanza, i Rwamagana ndetse na Kimironko hafi na gare. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ziri kuri ekara yawe. New Digital Quick Cooking. Cana neza kandi heza ndetse uzigame 80% yayo wari bukoreshe. Miss Muheto Nshuti Divine ndetse na Fata ku mavuta niyo mazina yonyine ari kugarukwaho cyane kuri uyu munsi muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 2024. Imbuga nkoranyambaga zose wabuzi kuva kuri Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Snapchat n'izindi zose zishoboka, nta rindi zina riri kugarukwaho, na yandi mazina ari kuvugwa uretse abangaba. Ibinyamakuru byose byo mu Rwanda, byaba ibyandika, byaba amaradiyo, amateleviziyo ndetse n'ama YouTube channels, nta kindi kintu kiri kuvugwa uretse Fata ku mavuta na Miss Muheto Nshuti Divine. Impamvu bari kuvugwa rero nta yindi ni uko bamaze kugezwa imbere y'ubutabera muri iki gitondo cya kare kabisa, kuri tariki 31 Ukwakira 2024. Miss Nshuti Muheto Divine na Sengabo Jean Bosco wamwe nka Fata ku mavuta nibwo bitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho bagiye kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Fata ku mavuta rero na Miss Nshuti Muheto Divine bageze ku rukiko bari mu modoka imwe. Baje kabisa muri cya kimodoka kinini cyane cya RIB kiba gitwara wamo nyine abazamwe mu nkiko rukiko. Bakaba rero bari bicaye mu modoka imwe. Abanyamakuru bari benshi, abantu bagiye batandukanye ku rukiko bari benshi. Fata ku mavuta nkuko mubona muri video asohokamo yambaye ipantaro y'jogging ndetse n'umupira wayo, afite ipingu, yihuta cyane adashaka kureba mu maso y'itangazamakuru. Ndetse na Divine nawe yambaye udutaratara duhisha amaso, yambaye agapantaro n'agakoti, nawe ubona ko adashaka kureba mu maso h'abanyamakuru, adashaka kurebana n'abantu. Miss Nshuti Muheto Divine rero yatawe muri yombi na polisi y'igihugu
ishami ryo mu muhanda hagati ya tariki 18 na 20 Ukwakira 2024 nyuma yo gukorera impanuka mu karere ka Kicukiro. Miss Muheto Divine yatawe muri yombi nyuma yo gukora impanuka, nyamara yaratwaye yanyweye ibisindisha ndetse akanagerageza guhunga, ndetse uyu nguyu akaba yaranatwaye nta perime afite. Agiye rero kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ibi byongeraho ko atari ubwa mbere yarakoze iki cyaha cyatumye akorerwa dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha, ndetse nabwo buyiregera urukiko. Fatakumavuta we rero yatawe muri yombi ku itariki ya 18 Ukwakira 2024 n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akurikiranwaho ibyaha birimo gukangisha, gusebanya no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibyaha akekwaho birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gukangisha, gusebanya no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa. Bikekwa ko yabikoze mu bihe bitandukanye hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Nuko nguko rero bimeze. Icyakora ubwo bari mu iperereza habayeho kugenzura niba nta biyobyabwenge akoresha. Ibisubizo by'abahanga bigaragaza ko akoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi ku kigero kiri hejuru cyane. Ibisubizo by'abahanga bigaragaza ko afite igipimo cya 298 mu gihe igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 na 20. Numva ko byari ibintu bikabije cyane cyane. Fatakumavuta rero na Miss Muheto Divine ibyabo nuko nguko bimeze hariya ku rukiko rw'ibanze. Icyo gihe rero ubwo Fatakumavuta yatabwaga muri yombi, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsieri yabwiye Inyarwanda ko Fatakumavuta yafashwe nyuma yo kwihanangirizwa inshuro nyinshi ndetse agirwa inama ariko ahitamo kwinangira. Uyu mugabo yatawe muri yombi nyuma y'iminsi yari ishize bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bahererekanya amashusho ye yibasira umuryango wa Meddy n'umugore we Mimi, ndetse bamwe bagiye bagaragaza ko bitari bikwiriye. Murangira yavuze ko abakoresha imbuga nkoranyambaga bakwiriye kubahiriza amategeko mu rwego rwo kubyaza umusaruro aho kubiba urwango no kugumura abantu. Yagize ati RIB irasaba abantu gukoresha imbuga nkoranyambaga bubahiriza amategeko, kuko kugira ngo imbuga nkoranyambaga wigengaho ntabwo biguha ubudahangarwa bwo kuba utakurikiranwa mu gihe wishe amategeko. Yakomeje agira ati ntabwo imbuga nkoranyambaga zibereyeho ngo zikoreshwe ibyaha, ahubwo zigomba gukoreshwa zibyazwa umusaruro kuko amahirwe arimo ni menshi. Mu gihe rero mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 29 Ukwakira 2024 aribwo nabwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko Miss Nshuti Muheto Divine yatawe muri yombi kubera gutwara ikinyabiziga ibisindisha birengeje igipimo. Ibindi bya byose rero uyu mukobwa ashinjwa kuba yarakoze. Polisi y'u Rwanda yavuze ko kandi Muheto yaratwaye imodoka nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kandi ko yagonze ndetse yangiza n'ibikorwa remezo. Hejuru y'ibyo kandi yahunze inzego z'umutekano nyuma y'uko agonze. Polisi yavuze ko ibi atari ubwa mbere yarabikoze ndetse ko yakorewe dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha. Polisi rero yatangaje ibi mu gihe kuva mu cyumweru gishize ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye amakuru yavuga ko uyu mukobwa yaba yaratawe muri yombi. Muri Nzeri 2023 nabwo Miss Muheto yakoze impanuka agonga inzu. Icyo gihe yagize igikomere ku jisho ariko yitabwaho n'abaganga akomeza ubuzima. Birero bibaye kuri Muheto bisobanuye ko mu by'ukuri ari isomo rikomeye n'abandi bakwiye kwigira kuri uyu mukobwa. Turi mwisi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion.
ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore, iy'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda kositimu nziza cyane, umwenda wambara aho ukubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa, kuko namwe abakeneye impuzankano uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri Mbagariye Fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero, dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye Fashion, we make the difference.